Il-membru parlamentari Ewropew Miriam Dalli ingħaqdet fil-kampanja #StopHate, kampanja kontra cyberbullying fuq it-tfal u l-adolescenti. Hija qalet li din il-kampanja dwar is-cyberbullying fuq it-tfal hija dwar realtà kera li sfortunatament qiegħda dejjem tidfirex aktar. Kampanja li l-għan ewlieni tagħha huwa li teduka lil dawk milquta biex ma jaċċettawx bullying fil-konfront tagħhom. Miriam Dalli qiegħda taħdem fi Brussell biex flimkien mal-operaturi fil-qasam tal-ICT tindirizza din il-kwistjoni. Fl-aħħar ġimgħat kellha laqgħa mal-grupp ICT Coalition fi Brussell li jirrappreżentaw kumpaniji kbar f'dan il-qasam bħal Google, Facebook u Ask FM. Hija appellat biex dawn il-kumpaniji jagħmlu minn kollox biex jirregolaw lilhom infushom u jipproteġu l-itfal. Dalli saħqet li temmen fil-bżonn ta' liġijiet Ewropej komuni biex tiġi miġġielda din ir-realtà. Miriam Dalli temmet b'appell lil ġenituri u lin-nanniet biex jinteressaw ruhom jistaqsu jigwidaw l-itfal biex ikollhom użu aktar sikur tal-internet.